megalayapost.news. Kinomik khmat ka Meghalaya mineral land owners lease holders buat ki exporters mentang sengi kilapan pau bukan ai gejing kershan benta ke public hearing ke banselong banyak keren benta ban sedang biang ya gejing ti duyong katkum ke juk science bala tip kum ka scientific coal mining hak jela Meghalaya ke forum balalam khmat du president Hamanullah Thaba bat sekretari Syarai Lang Warjri kila priang ya gejing simkhia bat a jingero ru halor gejing tristom jong menteri ramba ke jela ukon rat ke sama lembat ke officer ban penki imbiang ya gejing ti bat shalan duyong hak jela ke breakaway nak kam khayi ke bahe ag jela ka forum kalaban khia halor ke jing bala hap mat de kinong khayi doyong ki contractor ba kinong song ke ba im kamai jakpo nak ni ka kam ti doyong nadu bala khang persya da ka NGT house nam arja khatsau kumta nagaleng ka forum kala garpat ig dikhat ban kipai ba jong ka west ba south west Khasils district makin yami pai ba mon nasimenta ha gani public hearing ke ban salong ha ka arpunyo tarik nailar hasdat dkhar west Khasils district namniki economically thamdona mungkin aro ya koilang niko ya coal mining niko banga benefit rang mungkin uni gemen sengaja forum ni kita mining forum ni kita sengaja government ni moko belongin appreciate ka sengaja belongin namneka aro ya forum ni kita sengaja belongin ya ko support ka dan gemen Nakaliang jungi ke Meghalaya Mineral Land Owner, Leaseholder and Exporter Forum Bagi nongkayi Wahapi ire Shalang Nongstoy Borsora Badborok hui ke State Meghalaya Harakat kejing donlang jong kinumbar mengakum Presiden Vice President bagi Executive Member ini karena si sekretari menimba bendan nak ada beberapa udon kakam kaki. Jadi kau ketong, kau jumut nilai pendai. Ini keren menin ba kandon kanika public hearing apa West Khasils kejongi ba South West. Abis ini diganti yang duyong mapok kendong jongi. Jadi ai kejing kersan kebapura khamtam sokar pi officer dan departemen khamtam ke DMR forest harangkat kejing penyayan ti yang bejung CM jongi chief minister Konrad Sama balak ban pen poi hadu baneka genti katong ke jengi bang sepoi no oput ba Ila menteri dia menjadi saisin pagadi gitu kuru ya kiki khamtam ki kasi garol duni pajang song apa salang po thatiya nong jeri di sekolah baro kawa nong stoi di mokorat di pariang baro hi dia west south west eastern west min salah biang ban ki imbiang kuno dengan roy ka imlang salang ini dari itu jadi de nagadang mengaku presiden bagi member sekretari tidak sungu hadu betata yang sokar khamtam CM chief minister walaupun poin ada put maku lagi proses kata nado bakang ketuyong nado arajar khatsau ni beliau tiba emangnya misalnya kambun naduk por senam naduk bersama beliau pula emah kam bat menteri bat ban khayi ni tuyong ti naduk baka sya ban khang ke NGT no araja khasau ni gayo kakot ka imlang salang di jing kam kamai gaji ni kelahir naduk rata megalayapost.news.